So, the honor code. How does that affect working in, groups in computer science, etc.? Handout number 4, which is all about the honor code. We encourage you to talk to each other. We encourage you to talk about concepts in the class, to talk about different strategies to problems, to think about the ways that you could potentially approach some problems. Alrighty, then welcome to 106A. I'll see you on Wednesday. No. The answer to all those is no. Okay? If you look Сабактар ушинтип эле тез өтүп кетсе, окуу дагы бүтөт. Мен эч нерсени билбейм. Мен дипломду алып эмне кылам? Кайсыл жерден иштесем болот экен? Кайсыл жерде иштейм? Же мен билбеген үчүн ошондой кыйын болуп жатабы? Мага ким жолду көргөзүп берет? Thank you.